Singaphuma naye siza lapha sazi ingakho ngihlezi ngisho ngithi mawuyibhakaniya mfethu ngiyacela impela egameni lika Jesu umsindisi umakhelwane ofavor olamlami sicela basiboleke nje ibrain stand basiboleka amalahla nenyama futhi bengasiboleka ngoba limonga braai inyama iyabola efrijini once inyama yabambe ice kakhulu ingasebenzi iyamosheka so siyacela ezweni isikhathi sethu mfethu we are cruising nice we understand sometimes bafethu kufanele beke one side ubuthakathi ya kunesikhathi la kufanele khona usivume isitha sakho noma usithanda if isitha sakho isizini yaso ya sometimes kuye kwaba nesizini yeSundowns mfethu savuma sikhumula amakepisi sithi bayede sunflower ya but njengamanje nayo isunflower nolamlami isikhathi sokuthi ulamlami uye kumgqakazo ulamthutha uye kumgqakazo uye yonke into usalute isikhathi sethu mfethu njengoba size la iperformance 100% attendance 100% #we are sold out